verujem da bi scena postala bolja ukoliko bi se svi mi ujedinili i ukoliko bi zajedno radili na zajedničkom cilju, a to je popularizovanje rock'n'roll kulture. Znači, da se svi promoteri i svi bendovi, nebitno kojih žanrova bili, ujedine i rade zajedno. Da, znači, publika koja recimo sluša thrash metal može da čuje i neki dobar hardcore band i suprotno. Jednostavno, mislim da bi se tako proširila priča o cijelom rock'n'rollu u Srbiji i bendovima koji sviraju ovde. Problem je nedostatak publike koja dolazi na koncerte, prostora, to baš mislim na Kragujevac i tako ta manja mesta i to. Uglavnom se isplati kad radiš, kad se trudiš baš dosta. Manjak interesovanja ljudi za underground muziku, to je to. Pa mislim da su najveći problemi na sceni manjak volja, preveliko očekivanje. Bendovi bi morali sebe da shvate kao bendove, a publika bi trebalo da dolazi na koncerte i zbog zabave, jer to je pod jedan stvar koja svima fali da bude zabavno, a ne da se dolazi po partijskoj dužnosti. Ono što vidim kao problem na sceni je definitivno ljubomora i neki ponos koji je apsolutno nepotreban, bar na ovoj sceni. Zato ljudi, batalimo to i uživajmo u onome što može da se stvarno desi. Problem na sceni nije na sceni, nego u publici. Da ustanete sa guzica, da se pomerite i da dođete na svirku i problem je rešen. Ja mislim da je jedan od velikih problema na našoj sceni konkretno disciplina koja nedostaje. Što znači početi koncert na vreme, ispoštovati koncert na vreme, doći na vreme i podržati sve bendove, nebitno lokalnog tipa ili sa strane. Jedan od najvećih problema na sceni je nepoštovanje nas bendova protiv drugih bendova ili prema drugim bendovima, da se tako bolje izrazim. I naravno medijska blokada koja ovde u ovoj zemlji, ako pričamo o ovoj zemlji, traje dosta dugo i nadamo se da će biti nekad bolje, a da li će biti zaista ne znam. Ja mislim da je najveći problem na sceni to što je jako mali broj bendova koji se bave uopšte ovom muzikom. Ljudi koji prate scenu, ljudi koji uopšte dolaze na svirke su još u manjem broju i sa tim malim brojem teško je napraviti veću grupu koja bi pokrenula nešto više od svega ovoga. Nestali su ljudi iz države, nemamo populaciju, svi pametni su otišli, pa onda nemamo dovoljnu veliku metal scenu, nažalost. Najveći problem je što publika, mlađi klinci ne kapiraju da treba plate kartu za ulaz i da treba da odgledaju sve bendove. Eto, to je to kad je svirka u pitanju. Neka moja teorija je da nema dovoljno mladih bendova i da nema dovoljno starijih osoba koje će zvati te mlade bendove na svirke. Najveći problem je nedovoljna medijska podrška. Najveći problem na sceni je zato što scena ne postoji. Najveći problem na sceni su ti isti klinci kojima treba motivacija da bi došli do svirke, da podrže scenu, da podrže bendove, da kupe njihov merch i tako dalje. Po meni najveći problem na sceni je to deljenje ljudi na razne grupice, a u Srbiji nas fazon ima 30 koji smo na sceni, tako da mislim da treba da prestane sa tim i da prosto malo više sarađujemo i što bendovi međusobno, što promoteri, da se zaborave na neke stvari s ovim, s onim. Ne, mora se prestane sa sujetom i sa egom i da malo budemo pozitivniji svi oko svega. Prvi deo problema naše scene je što se bendovi ne drže zajedno. Znači, bendovi treba da se drže zajedno zato što je to jedini način kako scena može da napreduje i to je jedini način kako možemo da nađemo sponzore i medijsku pažnju, jer bez unitija nema ničega. To je prvi deo. Drugi deo je da samo klinci treba da razumeju da kultura dolaženja na koncerte podrazumeva da se uđe i na lokalni bend, a ne samo na strani. Toliko. Naši bendovi i drugari treba više da podržavaju ostale bendove i da publika više poseće koncerte, da manje bleji po netu i tako to. Mislim da je najveći problem nepoštovanje. I u smislu muzičari prema muzičarima i publika, muzičari, publika. Kako da se reši, jednostavno da se malo ljudi koriguju u tom smeru. Pa najveći problem domaće underground scene je u tome što ne postoji određena vrsta saradnje između uopšte ljudi na sceni, jer kod nas se podrazumeva da postoji publika i bendovi, u stvari to je greška, jer svi zajedno delimo scenu i svi smo deo nekog projekta koji u stvari, ako ne sarađujemo na nekom višem nivou, nema smisla.
i onda se svodi samo na muziku, a sama muzika po sebi je pink kurac. Ljudi često na koncerte ne dolaze da bi se zabavili, da bi uživali, igrali, zezali se, pevali, nego zbog nekih možda drugih stvari i nekih ciljeva. Mislim da to treba da promene. Kada krenu na koncert, treba da izađu sa nekom dobrom energijom koju hoće da kako god ispolje, da podele sa bendom ili drugačije, da uživaju u tome. Eto to. Problema na sceni? Ma problema na sceni nema uopšte. Ima svaki dan svirka, ima puno bendova, svi super sviraju. Ima jedan mali problem, a to je što nismo našli onako obilje nafte u Srbiji da svi budemo bogati i da svaku svirku možemo i da overimo. Najveći problem je što ima malo omladine koja sluša alternativnu muziku i veliki zavid između bendova. Po meni lično najveći problem na sceni je nedostatak optimizma, a taj problem je bilo koji drugi može da se reši radom na sebi, muzici, šta god. Mislim da je rad u stvari najbitnije što može reši bilo koji problem, bilo koji izgovor za nešto ili osuđivanje ili samo pričanje o tome kako je nešto sranje ili ne valja ili je užasno ili ne znam, utiču neki drugi faktori tipa politika ili šta god drugo, to je sve nebitno. Rad može da reši sve, rad na sebi, rad na muzici, ako neko nešto stvarno voli, to će da dopre do ljudi. Šećeri.